Selam dostlar. Bizning isiminde jismi degan proyektni davom etamiz. Bugun mana men Agaja rayonining Qarindovunda. Ruschadan tarjima etganda endi Pabrilsa bo'lib o'tindi. Shunga ko'ra ona tarixin o'rganib, bugunga qalin bilishga bo'ldim. Mana men endi qo'sh oldi Qarindovning yerligi boshlig'i Ilnas Ilgizarovich. Durust aytamiz. Mana shunga ko'ra azraqdagi hozir o'g'il turida bir ikki so'rov beraman. Tega o'g'illarga nindi o'g'il bu, nasablar yashay. Bu kundan çakışı yaşayındı oğulda? Bu kundan da bizden Qarindov жерлегіне bizden 4 oğul kira. Основной жерлегimiz bizden Qarindov'daydı. 3 oğlumuz Хороший Ключ, Toqay oğlu, Yelinevski oğlu. Bu kundan da Qarindov oğlunda bizden 310 kişi yaşay. Oo, onu zor oğlunda çıtaydı. Zor oğlayı hem iş neyindi? İş oğlumuzda 250 kişi yaşay. Üçüsüne 250 indi. İş oğlunda 250. Oğlu zeybat kine mana. Bugün näse bilen homman xalq nechik yaşaymında? Näse bilen şug'ullana oğulda? Aslında xalq indi bizning indi tirlikchilik oğul yerligimizda yo'q, agrofirma indi bosuvlarni gana ishkarta. Bu kunda mana yosh fermerlar, akin fermalarni olib keladilar. Albatta indi ish borliqqa kelar deb bilib qolam. Alar näsega ko'proq e'tibor yo'naltilar? Sütçülükkämi, Türkçülük. it bilen şug'ullanarmi? Qushlar, belki qushqurtlar Qushqurt bilan soriq bilan shug'ullanirga jilnalar mana. Onlar da baraymi? Qozondan chollan mana yosh mollar. Borliqqa keldi bizning hozir. Ikki firma bizning sotib oldilar. Agrofirmadan. Mana shu yaqinda endi. Ko'pchilik endi birdan 4 yil ishi bizning Oğul Qirg'indagina дорожный хозяйствомuz bor bizning. Дорожниклар. Ko'pchilik endi bizning 35 kişi oğuldaş, şundaş kay. Yol tüzeylerinde. Yol tüzeyleri rayonundan itip durayı bütün yolların korap. Aslında indi tağımızdan. Agrofirmada mümkün de 25 kişi bizden. Koşu oğulga barıp jirler, mega firma bizden anda 2600'ga sıyırlar. Oo, ko'p. Şurada barıp şeyler. Основной xalq indi bizden. Основной жол Угач trassası. Bizden oğuldaşlarımız satudayın. Jilab, gümbe bitiniz. Sizin şundan bilen şug'ullanishlar ko'pdir endi oysa. Gümbeler bilen mana shu moyindan yapışalar. Oktyabr ayında barangik jilak jemish barsında. Dar shunday semyalar var mana, bir unlab semya. Şoň bilen sezon ishlab olalar. Qo'shqana jolitalaring. Bizning endi mana o'g'limizda tirish oilalar bor. Mana endi hozir birgalab shu oilalarga biz boramiz, ularning hallarini bilib chiqaramiz. Şamsiz. Qo'ya keldik biz. Siz kim bo'lasiz? Biz Qarindovundan bo'lamiz. Ha? Afrika qo'yasiz. Aha. Mana bizni Ilnaz abi olib keldi qo'yalar. Nishimiz qa? Bunaqa kiramizmi? Bunaqa kiramiz. Bizning o'g'limizning tirish oilasi. Shu yoqda. Semyasi. Nafikovlar. Aha. Ayag'iz ketdik. Qonaqlara gireyin. Oo. Nasıl sarık suydunuz şöyle? Aha. Sort abi siz nasıl bunda Qirg'inda g'umur bo'yi yashaysizlar, neymi? Qirg'indada g'umur bo'yi. Mana men 97-yilni armiyadan qo'ydim. Ferma bo'lib ishga o'rnashdim. Shu shog'ulda. Shu shog'ulda. 4 yil zaferma, главный brigadir bo'lib ishladim, kladovщик bo'lib. Anari mana дорожныйга ishga kirdim. Дорожныйда o'sha mana o'zi bizning rayonni Xabarskiga qatli bordik endi biz 20 yil men дорожныйда ishlab chiqdim. Salomatliklar qo'shadi, shulay o'zi bir shay o'g'ilda vaqt yagishlar bilan shug'ullanib yurgan. Bu narsa bilan shug'ullanasiz sizga. Endi bilasiz. Ha. Jilak jemish yig'ishning vaqtida qo'yin jilaklari. Sizdagi sezon vaqtida. Sezon vaqtida gumba. Matrushkalar. Bu yil yomg'ir qattiq bo'lmadimi? Gumba bo'ldi. Bu yil вообще qurili qo'ymay. Mana pura ish oldinda shiram dursalmay. Bu yil bek o'g'irdi bek zo'rlanganmay qashani. Qiyinroq yil bo'ldi endi bu yil. Har yilning o'zining neyi bor endi? Har yilning mana o'zining Akşık çıkar o. Qaradimda olmalar emas. Kishi zorlarni olmalar çok deb sizda olma bor ekan, nima? Olmalarni to'g'ri qo'rashtirgan yozdan bek. Bular Svertlovskiydan olib qo'yib o'tirgan olmalar.
Bularning sorti neydi son? Сортовой. Синап Орловский деген алмалы. Тәмле Мына mi son? грушалар, мына ошап қара грушалар. Yok, bunda sizin, buna men bugün tege oğullara bulgan бар emet, tege sorunlar olma yok deyip. Ай. Sizin çek balık buldasan olmağız. Ай, хотын ниндидирсе. Төлөтмелер ошап сибаның түпләренә. Ha. Masa уже başka türlü sortay mı? Маса бош. Мына бу үшесе бер түрле, ой, не сорт. Siz neçe yıl birge yaşaysınız indi? Мына быйыл 21 августта 21 жыл була. Aa, 20 yıl. Sizin isminiz Svetlana mı? Siz tege Rus milletinden değil mi? Әйе, Tataşça öğrendiniz mi? татарша беләбез. Mına kiyuga çıkkanda әлі Tataşça biledir misin? Татарша бер кеше гына алып. Aa, no siz bunda tege iskende уже Tataşça bilen siyaşadırız değil mi? Татар мактабы окудум. Aa, Күрше кызы. siz koşa kılayım mı? Ай, күрше кызы бергә бер садикка жүрдек. 1 яшка бәләкәй менен. Бер класс түбән окуды. Sadikka birga жүрдіңіз, бірге оқырға Ай, жүрдіңіз. бергә окудык шунда. Бер авылдан бит инде. Бер авылданбыз. Туйдырмайсыңыз мы бір-біріңізге? Шуқатты ғұмыр бойы бірге болып. Юк. Бер минутта тора алмайбыз дигәндәй. Ай, бергә башлап. Теге, әлі бірге 21 жыл яшайсыз, әлі maaşı көпме болғансыздан да, соны айтамын енді. Ай, Бер урамда да. Бір урамда бер тұрдыңыз? урамда менә бер үй аркылы Бер яшәдек. урамда, бер мәктәптә, Каршы йортта. бер садикта. Ике балык штразны. Мында шушы теге үйленгәннән бері шунда яшайсызмы сіз, шушы орында? Үйленгәннән бирле менә бер атна ниләр белән әтиләрдә тордык та менә монда башка чыгып киттек бу йортка. Жұрт салдық бергә бөтен нәрсәне. Bu mallar neler tasımısın hocalıkta? Маллар үзебезгә ашарга гына тотабыз. Ата bir kart tege oğulda mal tutuşlar da yok. Şunu aytam indi. Үз менә ошол үзебезгә ашарып кирәк ушатырга. Алла. Yara. Kırımda oğlu Ничектер тоже планнар бар, ни күп өтүп мал сарага. Зорлар төзергәлбез. Ferma şekilde bir şey ama tege mini ferma. Мени ферма булмаса да, ошол бер 3-4 баш дәрлек торган тир басар дидик. Шундый планнар бар. Biz kaya koya kiremiz? Biblioteka muzeyi. Bu Kırımda oğlunun müzeyi. Kitapxanası. Siz bana bizim koşkalar isminiz ne? Feride, Artemyev Feride Filit kızı. Sen misiniz? Kitapxanaçı babam. Aha, gittik mi? Neydiniz uzunuz? Kırınız. Şimdi sabran bunda. Bu bizning tugarakçı yıldı. Ha. İlham tugarak işler kiler bizning. İse misiniz? Feride babamda nesle bilen şoğlanlar? Bu katlı kişi. Bu bizning ilham birleşmesi. Edebi müzikal tugilindi. Edebi icad birleşmesi İlham isimli. Aha. Biz 2010 yıldan beri işlep kelebez. Kitaplarda çıkardık. Tuğan oğlum gibi atalar bizim kitap. Şuna oğlumuzun tarixini öğreneriz. Aha. Edebi müzikal kişiler uzdurabız. Türlü temalarga. Yazıcıların jubileylerini uzdurabız. Naşolay? Yaşap yatarız ko'ngilli. Bunda edebiyat yaratışçılar indi. Ayy. O'zlari de şiir yozalar. Hikoyalar yozalar. İki bayançımız var bizning Dinata bilan Florida boy. Jırçılarımız var. Razil apa, Lütfi apa, Alsu, Bikmatur jırlaylar. Minigül apa kibik şiir yazışı yuvarlı bizning. O da bik usta. Bikmatur müzeyi açıp jiberdik biz 2019 yılda. Nasıl turunda ol? Краеведческий muzey. No, oğul tarihini ileri turgun indi. Ауыл тарихи. Bizning bit жерлегибиz boy tarixli ауыл. Çirkevimiz var. Petropavlskiy. Mana boy tarihli degen neymi? Boy tarixli. Tege ne? Menga nasasa qiziq bo'lganda Qrimda degan o'g'laymi? Ruscha Pabrilsa bo'la bitindi. Ne için Qrimdasan? Mana shu qiziq menga eng tüp biri. Qırın жерде yılga qırıyında deyip. Pavrilsadan все-таки tugul ol. Olay tugumunu yok. Yok, qırıyında. Hani Yok. Bir yağında tağ, bir yağında yılga. İyi. Tugalinka yılgası. Na qırıyında. Qırın. Qırıyında.
Kırında şuna göre koyganlar değil mi? Hatta kırın diyorsun ki Pabrilsa diyorsun da. Yani şu kazak ya. İbadetini iş istiyorum degen söz bitti. Ha? Fabrilsa da ibadetini iş istiyorum degen. Indi aslında evet. Hem bizning avlumizda yozuvchimiz Abdulla Galiyev tug'an. Aha. Abdulla abiyning taqdimi bilan shu Tugarak ilhom tugaragi uyushdi bizda adabiy ijod birlashmasi endi Tugarakkina deb qisqartirib aytamiz endi o'zi. İyi. Muzeyimizda eksponatlar bik ko'p ulushi Abdulla abiyga bag'ishlangan. Bari beytesi sürgenin diyerek girer. Yalmacım bari beytesi sürgenin diyerek girer. Vay yanay vay yanay sürgenin diyerek girer. Sizden balda yüzürlara son baş dölek girer. Mana biz endi bunda Qırımda da bir tarixiy obyekt Şirkovga keldik. Tatar oğlunda bu Şirkov neçe batam ekan desek mana so'raygali. Nasıl ishlaysiz bunda Tatar oğlunda Şirkov? Necha kelib chiqqan bunda? Bizning eng birinchi 7-asrlarda barliqqa kelgan. Petropavl Şirkov endi u bizning. Yani основной yani tip endi bizning ma'lumotlardan olganda bu bizning Şirkov endi xabarlashuv Şirkov deb ataladi. Ular tuzilgandan Sarapul mana bizning Qırımda oğlu, Yelabuga ular bir-birisining o'zining kolokol zvonlari ular bir-birisiне xabar berib turganlari. So'g'ish boshlansa bir bo'lsa endi ilki zamonda hozirgi gibi связьлар yo'q bit endi, bo'lmagan. Mana shu bu ilki zamonda xabar beruvchi bizning ne bo'lgan endi bu. Aha. Основной endi bari o'g'limiz endi deb baribir eng birinchi shu ruslar kelib o'rnashgan endi. Mana bosta uramamiz bizning. Rus uramı deb jeri endi hozirgi vaqtda da. Bunda oruslar boraymi? Bunda polностью mana zamonida ruslar turgan bizning rus g'aylalaring. Buni tuzaganda tuzib turganda, jimirib turganda deb сөйлейдерmi? Ana bizning endi mana tip Qırımda kelib o'rnashganlar o'zining boboyning 5 malay bo'lgan. Shu mana tuzaganda endi Şol gündüz ko'targan vaqtda tunna kelib, şunu 5 malay tuzdirib, jimirib atgan bo'lganlar, что onda Tatarlar endi. Tatarlar bizning. Что bu olda Şirkov salınmasin deb qarşı kelgan bo'lganlar. No endi ilk zamanda patşabız даже mana şunu saqlarga yetkizirga deb endi o'zining gaskarini jibergan. Mana shu gaskar jiberib saqlab, mana shu tuzilgan neydi. Şun o'tib 10-asrda tuzilgan endi bu. 10-asrda. Aha, ishna kirib qaraylik bo'lsaning. Zamanında Demirga metallarni urlab matashdilar aymi? Mana kim birin urlab qog'ila yoki qo'lni yoki qo'ygansindir. Sho'ymani? Shunday slush. Bunda kirsak bizga bilan solmaymisan? Yo'q, biz metallarni urlamaymiz. Bunda nimasan tege? Kultura naslediya tug'misan bu? Yo'q. Federalniy значениеmi? Federalniy значение mana shuna bir o'zi bizning Rossiyaning patriarxina Kirillga xat yozib qarasam keladi. Nechek bo'lar ekan? Olib chiqarmi? Starshib qarasam keladi. Bunda Şirkov ali biksiraq turarlaymi? Necha shtuk deydingiz siz buni? Jide Rossiya bilan Jide. Rossiyada Jidigina shunday Şirkov bormi? Mana proyekt bo'yicha. Nedir bir Tataristondan bir ovulda shunday yasaganlarmi? Zufir Hazrat bana bu Qırımda oğlu bütünde Rusçadan tercüme etkende Pabrilsa bula. Tege eğer dasolunu tercüme etsen. Şuna göre şuna oğlunun tarihi kızıksındır ha. Nechek şoya gelip çıkan bu oğul nerse bana tege itergeç bulgan şu oğulga tege negiz salırga. Indi bu oğul Qırımda deb atalar hozir aytganda, ammo lakin endi Qırımdaga xatli Tirdali degan oğul bo'lganmanda. Bor endi u hozirda mana bu ilishlari uning Tirdali deb atalar. Bu Tirdali oğlu 1640-yillarda barlıqqa kelgan deb shunday yozmalar bor. Endi niga arxivlarga qaraganda 1850-yillarda bek ko'p arxivda yozmalar bor bu Tirdali oğlu turunda. Endi Tirdali ismi qo'yan kelib chiqqandı deganda bizning bitin yoq-yoqlab urab olingan tog'lar. Mana shu tog'lar bilan tiringan. Tog'lar bilan tiringanni anglata. Hem indi bizim mana shu o'rtadan Tirdali degan Tirdalinka yilg'asi olib keladi. Hem indi
18-17 ғасырының озақларында битинде шундай әзерлекләр, ниләр барлыкка килә дигәндәй шыкындырулар һәм менә бу әйтәләр Саба якларыннан безгә менә шушы авылга тагын истәмә кешеләр килә, һәм инде урыс халкы да килә. Урыс халкы һәм Кырымды менә хәзерге бүгенге көндә булган авылның Кырымды өлешендә менә шушы күчмә халык килеп урнаша һәм менә шушы авылга Кырымды дип исем бирелә. Бу каян килде дигәндә шул ук таулар моңа сәбәпче була. Ягъни Кырым яткан, тауга Кырым ятканга күрә инде менә шушы авылның исемен дә Кырымды дип аталыйлар. Кырымды дип атыйлар. Инде һәм менә бу чукындыру вакытларында моны Кырымды элешен авыл халкын дигәндә чукындыра башлыйлар. Һәм әмма халык инде бездә менә шушы Кырымда халкы буңар каршы киләләр инде. Инде патшаның законы була, ягъни барлык мусулманнарны, татарларны чукындыру. Һәм чукындыру эше башлана. Шуннан соң инде халык күп кенә элеше китеп бара. Кая китеп баралар. Безнең Тердәле, менә шушы Тердәле авылындагы булган халык та кайбер җирләргә урнашып, авыллар барлыкка килә. Мәсәлән, безнең Йолдыз дигән авыл, Сосновка дигән авыл, Сосновка рус авылы. Әгерҗе районы. Менә монда безнең күперләр бар бит, Ижелгас кырыйда. Менә шушы кырыйда Сосновка дигән авыл бар. Бу кырыйда Йолдыз дигән авыл бар. Хәзер югындалар. Алар юк, су астында калу нигендә куркынычлы булганлыктан аларны күчерделәр. Һәм Тукай дигән, менә бүгенге көндә Тукай дигән авыл бар. Вяз ключ дип әйтәбез инде безнең документальный вяз ключ, вязовый ключ аңлату. Менә анда күченәләр Тердәле халкы да, Кырымды халкы да. Һәм инде менә шушы авыл барлыкка килә. Инде документларны караганда безнең бу менә Кырымды белән Тердәле авылы законлаша Кырымды авылына барлыкка килә. Основной зур авыл һәм бу 1950 еллардан башлана. 50 елларда законный инде Кырымды авылы дип рәсмиләштерелә. Әмма ләкин инде менә мин үзем 1956 елгы минем паспортта бүгенге көндә дә Тердәле авылы да туган дигән ни бар документта дигәндә. Шуңа күрә әле һаман да менә теге 50 елда рәсмиләштерелсә дә менә 56 елда мин туган елларда да инде Тердәле авылы булып ишетланган инде. Һәм инде бүгенге көндә дә менә безнең инде әлхәмдүлиллаһ 2 мәчетебез бар. Кырымды мәхәлләсе һәм Тердәле мәхәлләсе. Менә бу 2 мәхәллә безнең инде бердәм булып яшәй бүгенге көндә. Һәм инде менә шушы тарихны инде Тердәле авылын һәм Кырымда авылын biz инде онытмыйбыз. Мәхәлләләр дә аерым булса да, әмма ләкин бергә эш итәбез бүгенге көндә. Менә 1824 елда килгән безнең Бәзәкә авылыннан Татарстанда Менделеевский районыннан Гыйзатулла хәзрәт менә шушы елларда инде шушы елларда имамлык итә. 44 ел Гыйзатулла Мәмдекәй улы Монда имамлык итә. Менә шушы Тердәле мәхәлләсендә. Һәм инде менә шушы әзерлекләр бит инде анда чукындыру вакыты була ул вакытта. Һәм шундый ни указ чыга, ягъни шушы авылларга чиркәүләр салдыру мәсьәләсе карала. Һәм безнең инде менә шушында чиркәү салырга уже куела. Чиркәү барында бер бара. Чиркәү бүгенге көндә тора. Инде тарихи ул Татарстан буенча тарихи ни исторический ни буенча. Һәм менә шушы чиркәүне җиткермәс өчен алар бик каршы торалар. Хәтта шундый риваят та түгел инде, ул дөрестән дә шулай булган инде. Мин теге элекеге бабайлардан сораштыралар. Иң башта часовня салдыралар. Салдыралар, бүген салалар, иртәгәнгә сүтеп куялар татарлар.
ikinci günde tağan tegeler jitkirip koyarlar. Tağan şulay gazaplангандан соң инде патша гаскәри китереп инде менә татарларның бик нык әзерлекләр була инде. Менә шул вакытта бик күп кенә сөргенгә әзерлекләп инде сөргенгә җибәрәләр байтак кына кешеләрне. Инде менә шунда безнең Гыйзатулланың аның иш юлы була. Бик гыйлемле була алар. Һәм инде менә шулар шунда катнашкан өчен аларны инде сөргенгә җибәрәләр. İçinde unar yılga. Yok şunu bir tane min legenda da işittim. Yani mında tege şu kondara kilgesin tatarlarına. Mana jirli halk tege senekler bilen çıkkanlar. Ayı askerge şu anda soldatlar jibergenler bitne. Olarga karşı senekler bilen nige karşı çıkkanlar indi. Trayanov degan pop bulgan mında. O bir karşı turgan indi mine nige tatarlara karşı. Olarны şukunduru üstünde bir katı işlegenler indi olar. Әмма ләкин şu бердәмлек татарларның инде менә шушы безнең Гыйзатулла хәзрәтнең инде җитәкчелеге инде менә шушы бик зур роль уйный инде. Инде соңгы менә ниләр вакытында инде революциядән соң инде безнең Советлар Союзы барлыкка килгәннән соң инде колхозлар барлыкка килгәннән соң инде без урыслар белән менә Tatarlar birge yaşadık indi. Bir-birimizge indi tege yardımlaşıp nitip degende mında indi oje din meselesi kagılmadı. Onlar özlerinin dinin, biz özümüzün dinimizin. Bizim bugünkünde de indi Urus ziratı var, Tatar ziratı var. Bugünkünde. Yok hatta bana şokundurganda şokungan Tatar algan mısın şokundurgan? Şokundurganlar. Emme lakin olar kalganda mısın ha? Yok, şokundurganlar emme lakin olar Urus isiminde almaganlar. Dinlerinde almanlar. Faktiski şokundurganlar alarını. Kırımda halkın. Şokundurganlar. Onlar aldaganlar intilerini. Ayı şokundurgan yara şey şimdi. Amma lakin indi menä ni isimini de alıştırmaganlar. Dokumental isimni bergenler olarga pasport. Dokumentalni bergenler menä sen Ivanov Ivanonda. Şolay bolgansan. Amma lakin olar özläriniň neyin soňdan 1906 yıldagına Patşa Nikolay II'ga hat yazıp menä şunu indi özläriniň musulman dinin hem tatarlıklaryň geri koytarganlar.